Panya ko kuan na datang obing aldawan. Itzel! Tayo, mamay. Ampay niya ti ko ang aldawan maladaw ka nga pan diskulan. Kagdi gusin sa apang ka diskulan. Kani kita numalam. Numalpas ti klase agawid nga sigod. Hanman nga tila papapanam anak. Amang nga ata lawlawaman tapan mo sarsarakan wan. Masapa ka nga umawid ta masapa ka no nga malpas ti klase yu kuna ni Ma'am Yu alas 2. Nanay. Kag saganan nak. Mamay, ada ako. Ampay ta na kami suot ka na. Kuy, ni mamay, nagungot manon. Nagungot manan nga gagapungay. Ampay niya man inaramid mo na. Dinamag na kami, mamay, no. Sino ti kaya na nga mapanjilangay. Ay na po, Edsel. Kinagdamag lang gayam ni Ma'am Yu. Kasi ano mo naungtang ka kuma. Agadi kay eskwela mami ko, nagitayag dam amin ti ima. Ampay si ka. Badi ka nagitayag ti imam? Sabi mamay. Tampay ngay. Pwede mo kahit apanjilangit. Ampay madim nga malagay. Day bilin mo kanyak tatay bigat mamay. Naagawidak nga nasapa. Nya? Makabautan nagtumanan mamay. No, madinak nga agawid nga nasapa. Nya? So nga ba di akong anga, sumurot iji langay.